Francisquita, buen día. Buen día, hermana Alejandrina. Menaxe, Igual es, hermana, igual es. Oscar, Alejandrina, buen día hermano René, hola, Isabel, buen día hermano Jonathan, buen día hermana Evita, buen día hermana Francisca, Hermana Isabelita y Mainaya. buen día Domitila, Isabel, buen día. buen día hermana, Buen día, hermano Jonathan. Saya doña Panap, saya umum. Muy kusikun. Buen día, doña Hanna. reuniones, asambleas casi el domingo, hay veces domingo ya nada, asambleas lo usando nada. Claro, más junta con Cuchare. Mana, upillapi, chay, policía cancha, nada mana, hasta las 12 ya. Claro, sí. Vale. Isabel, Maita, Dominga, Buen día, Zonaldina. Hermanita, Chuna, Severina, Pango, Sayón, Parlanaiditi. no están aquí ahorita, Viajanco. Mas que una itawan causa, mas que yo ya tengo nigit. 86 años, 15 años. Iya. Ya kaya tan por ejemplo, pero se me Hatu. libre. 15 años está dentro. Napuni no chay Argentina pidia ku imagine wanyu chiwasa. No va de cine Buenos Aires. A la Argentina de cine. Hermana y Julia, buen día. Ya, Uris, Charilaña. Wow. Hola, buen día, hermano. Zubén, 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 Hola Rubén, buen día. Buen día, hermano René. Día, hermano Rubén. Buen día, hermana Domitila. Buen ¿Cómo día. está, hermano Rubén? Mainaya. Buen día, hermano. Hola Wilder. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Orañasina. Ups. Oraña ahí, hermano Jonathan. Manaracho. Sí, es ahí. Ay. Vale. Año jamusca canguichis hermanos ni chantapis piscunachos primera vez ya íbamos sanguichis reunión chis fin de semana manta kunan gallarishunchis kayta antakuita y chaypaja
tukuy minkarisqa kankichis qallarinapaq kay cántico 128 mascarishunchis. Chayuta takirisunchis. Pantallapi churaripay hermano. Kumuykukunachis. Munasqa tataygu Jehová, kunan pagarinpi watejmanta ñawpagaykipi kumuykukushayku, maytapuni kusisqa kashayku imaraykuchus kay cotochakuypi sumaqta palabraykimanta yachakushayku kay k'acha discursunekta. Chantapis Jehová mañarikuyku yanapayniykita, tukuy hermanospa imaynatachus imaraykuchus tukuy suyuspi kikllantata kallpachakushanku, yachakunankupaq palabraykimanta kay ñawpaq discursuwan chantapis kay torremanta hawa nisqamantapis tukuy Jehová qaman qallaykuyta munayku, chayraykutaq yanapaykita mañakuyku, Espíritu Santuykita congregación t'aqaykarimuy Jehová, ahinamanta sumaqmanta tukuy yachakushayku y sumaqtata kallpachakusayku. Chaytapis Jehová kay p'unchayta makiykipis hagayku, kay mañakuytataq chimpachimuyku munasqa churiyki Jesucristo sutinpi. Amén. May igual, hermanos, kunan uyarisunchis k'acha discurso castellano pinisan cómo vencer el mal con el bien. Chapis quechapi tallikuman imaynata atipasunman sahrakaqta chegankaqwan chapis tallikuman y kaymantata palariwasun hermanunchis Rubén Yauri. Palarima hermano. Imaynata atipasuman sahrakaqta allinkaqwan o chaqakaqwan. Tukuy munanchik sahrata o sahramanta parlaspaqa sahrata atipaytay ch'ampaypi kasaspa tohyaspi kashaspa tukuy munanchik allinta rinawanchikta. Huchasapa runas kasqanchik rayku kura supay rikhurimusqan rayku. Chantapis ashka
Sahra recurrimos a la kunandia. Ashka runas sufrishanche. Ashka runas icha ñakarishangu. Kay Sahra kaja tukuy ima imachus yakichiwanche. Tukuy ima imachus futis causachiwanche chay nitamuna. Wañuy, ongoy, chanta problemas, tukuy Sahra. Entonces, chaymanta palarizunche, y mañata atipasoman Sahra kahta, alguien kahuan. Mascarizunche, Romanos 12:21. Mascarizum Romanos 12:21. Sí, un ratito, por favor. Ah, ya, acá está el niño. Machos Nishan, Romanos 12:21. Ama Sahra kahwan atipachikuichechu. Hasta wanka, Sahra kahta alin kahwan atipayaichech puni. Biblia, niwanche, ima Sahra kahtimpis, atinchi atipaita, alin kahwan. Imachus chay alin kah, Jehová yanapa. Imachus Jehová gowanche, atipananchekpa, tukuy alin kah. Por ejemplo, tanta kuykunas, tanta kuy manhamuy, Biblia tañawiri, publicaciones, chanta oración, chanta hermanos ninche, kay pachariwanche. Chay tukuy ima alin kahwan atinche hatipaita. Pero parlarina tumpitata, ima raikuta, kunan dia runas ahina pikashanche. Imahtinta ñakarishanche. Imahtinta ahina kashanche. Y Biblia chaymanta parlan qallarimanta pacha imahtinchus runa kunan dia ahina kashanche. Génesis 2:15-16 más arisuma imatachis Biblia niwanche. Génesis 2:15-16. Y chao, cuentito hina uyergangi, Adán y Eva manta. Pero mana cuentituche, Biblia chaymanta parlan. Y ahinata Jehová Dios, paimanta, paikunaman kamacherka. Nishan, tata Diosga, runa ruaskanta eden huertaman churarka. Yankanampa, hawanampahta. Chaymanta tata Diosga, kamacharja runata. Huertapi tukuynin kas sachasmanta mikhuyangi. Alin kahta, mana alin kahta. Sachamanta, yachanamanta sachas pogoynillanta ama puni mikhungichu. Chay sachas pogoynintachu mikhungi chayga, wañungi misma. Ari, Adán y Eva, Adán takamacharga, pero Adán pis Eva yachacharga, y machos mana ruananguta. Chay sachas pogoyninta mana mikhunanguchu kargai. Entonces, yachanche hina, chay Sahra, chay dibujito pi hawashanche, hawarizunche, y matachi ruargangu paikuna. Imahtinta hina kashanche. Ati kunchayaja, chay dibujito esta hawarizunche. Chay uhninka, chay hawashanche mentachus paikuna
para isupi castingo, mana kasukorkanguchu, imaintachus mikurkangu, yachaykuña ima pinchos karqa. Y siguiente dibujito. Parlashan. Gracias. Chayla, pero Adán iba manta, siguiente dibujito cargado. Y más pinchos waño rango, Adán yacharqachu y machos wañu y cascanta, hina Jehová Dios kamacherqa wañungi nispa, pero yacharqachu. Y chan ni runa wañurqachu chay kama, ni pi ni runa. Entonces, pero carga uyuas, animalitos. Ña wañurqanguñachu y chapis, porque animalitos kamana uñaypachu ruasa cargangu. Entonces, wañaymanta parlaspa sumahtacha entenderqa Adán imatachus Jehová neita munasharqa. Kutusqa kay. Entonces, mana ch'awkiyasqachu nita mana yacharqachu chaymanta. Gracias. Kunan parlarisunche imaynatachus Jehová Dios yanapawanche kay sahrasta atipanapaq. Imaynatachus atipasunman sahrasta y parlasunche tawa trampas ni suman. Tawa tohyasmanta. Pero ashka pruebas tiyan. Mana tawa yachu, Pero kikiyanta atipanapa. Kikin yanapa. Biblia. Y parlarina tumpitata kay sichus piyapis son conchesta nanachiwastinche. Y matarro asuma. Prueba hina. Piyapis son conchesta nanachiwasuman chayqa. Y matarro asuma. Chawas congregación man reita munasuma. Y cha hermanos pa o pichus chaita ruan paipas parlasuma sahrata. Con trampi o imatapis. Hoy chapis tuku hermanos ta cuentarisuma. Hinata ruaban haka hermanoga o haka hermanaga nispa. Pero allí chukama imata Biblia ni wanche. Piyapis son conchesta na chihuastinchi. Y matar son. Y tienen un dibujito caipa. Y ahina piñanasta hermanos. Ricuringo, chay. Kan, mana hermanas yacho. Hermanos pues kan. Entonces mana chay ejemplo. Hermanas pa, Hermanas pa, hermanos y hermanas. A veces piñanacunche. Pantasuna cascanche raigo. Peñana kusuman, piyapis y matapis ruanga. Entonces, tienen un problema y a ver, Biblia ni wanche, Colosenses 3:13 y matar ronanche tienen. Perdón. Colosenses 15, chunka 15 versículo. Nishan. Huaskuna contra igichespi y mata ruastingupis. Uskuna kunawan aguantana kuyaiches puni. Tuku y sonjota perdonanakuiche. Y mainatachus Jehová Dios. Angunata tuku y sonjo perdonasar ache. Ajina el tata angunapis perdonanakuiche. Chay yuyay chay Biblia gawanchi. Y mata chay perdona. Guanyimanta ojari ni tamani. Por ejemplo, si mana perdona runataga, huchata ruarga, entonces pantarga. Guanyinan página hawasta. Pero, entonces, Biblia ni wanchi chayta. Gracias chay dibujito manta. Sumasta lekhanali kushango. Pero, entonces, Biblia chaita y cheriwancha. Aguantana kuyache puni,
perdonanakuychik. Imayatachik que varios perdonasruqacha ahinata. Imatinta Biblia nin kaypi aguantanakuyaychikpuni. May hina munakuyniyoq kaqtinchikpis pantasunman. Y pantasuna kaqtinchik rayku sapakuti aguantanakunanchikpuni tiyan. Perdonakunanchik. Entonces, imayata atipasuman kay sahrata mana Jehovamanta karunchawananchikpa tukuy sonqomanta pacha perdonakuspa. Perdonaspa. Kuyakuyniyuq kaspa ima. Ahinamanta mana karunchakusunchikchu y nita noqanchik kikin rabiasqa kasunchikchu. Astawan onqorpaysunman más bien. Kunan ñawparina tumpitata imatas ruwasuman sichus noqanchik kawsayninchikta tikrachishanchik sahrata tipanapa. Por ejemplo, sahrata parlaykuna, chanta sahrata ruwaykuna, imaynata atipasuman chayta saqinapaq chay sahrasta. Por ejemplo, pichus Bibliata estudiashan, icha mayta kay pachakunan tiyan, chay ruwasqasninta tikrachinanpaq. Y chayta ruwashaspa ichama fácil kanman. Por ejemplo, qhawarsunchik siguiente imagen, y chay dibujitopi qhawarsunchik hermanito. Bautizakushan, chanta tiempo pasqa imagina imata ruwanman. Chay. Kawsaynin ñawpaqpi icha tumpa violento nisunman. Anakunanpa hina soldado imay chaypa wakichisqa karqa runay maqananpa icha tumpa abusivo karqay waqkunaswan. Pero Bibliata estudiarqa kawsayninta tikrachirqa chanta imata rikunchik chanta último chay dibujito, última partecito. Ya ichaw maqanakuyta munanman o rabiakushan ya haparishan. Bautizasqa kaqtinpis mayk'allapi chaypi rikukurqankichu icha mana tukuy hermanoschu kikinchu. Entonces tukuy kanman icha pillapis rabichiruwanchik imatapis nirpasunman, imatapis ruwasunman usqayllata. Imahtinchus manaraq wiñasqa wiñay tukusqa hermanos hina kashanchikchu. Faltanraq bautizasqa kaqtinpis sigue wiñanan tiyan uq. Mana qhipakusunchikchu huch'isito sigue wiñananchik tiyan. Chato ningo espiritualmente. Entonces, mana hinata qhipakusunchikchu. Bautizasqa kaqtinchikpis imata ruwananchik tiyan. Biblia chaymanta parlarin. Colosenses 3, 8 y 9. Gracias por la imagen. Colosenses 3, 8 y 9. Y yuya chariwanchik imata ruwananchik punitiyan. Nishan kunantahri qankunamanta wihch'uychik phiñakuyta, rabiakuyta, sahra kaqta ruwayta, waqkunapa sahrata parlayta, millay parlayta ima. Ama puraqmanta yuyaranakuychikchu. Ñawpa kawsaynikichikta, ñawpa ruwasqasnikichiktapis saqaychik. Biblia chayta yuyachariwanchik, chay sahrata ruwanapaq kay pachakunanchikpaq. Saqaynanchik tiyan chay rabiakuyta, phiñakuyta,
Y siguiente dibujito, pues, Javier y Maeta, Chaita Ruasuman. Mi hermano Vivata Ñawiri. Chay, familia ampi, chay. Javier Sánchez. Payaka, Kausaninta, Tihra Chinapa, Maita, Kaipachakushan. Biblia yana painingwan. Icha hermano tukurisunman. Icha yuyasuman. Naga manchaitapuni sahrata ruaskani. Mana tukuy nintachu tihrachita tenicho. Entonces, cierto punicho ajina. Cierto punicho mana sakaita tisumanchu chay sahrasta. Pero si chusajina, imagínate, ashka publicaciones, experiencias, hermanos manta tian. Chanta imaraigota bibliapi, wakin, runas manta parlarin, causa ininta tijachinangupa, Pablo Hina. Entonces, ashka publicaciones, ashka yanapa, chanta, Biblia yuyachariwanche, Biblia niwanche sakananchesta. Entonces, aticum. Gracias, chay dibujito manta. Atikun causa y ninchesta sumasta tirachinapa. Sahrata sacanapa. Atikun. Y congregación pi, y chatian wah hermanos, kikin experiencia ellos pa richaresca. Dices waken ramana sahrata parlaita atinguchu chayga. Icha parlarizum piscunachos mana cacha simillos hermanitos, ¿sí? Y icha tapuris tempitata pipes nisonga. Noga ñaupahpi manchaita sarata parlacanes. Y hay experiencias. Saganapa. Y si chus bibliata estudia chancha, igual es sumasta ruashangicha. Ajina llamanta hermanos tatapurispa y matar orkangi checa casta yachakuspa mana sakanaikipa ima yatar orkangi sahrata sakanaikipa nispa tapurikuna puni sapakuti icha yachakusuman astawan paikuna manta parlarina kuna sahra amigos manta chay sahrapis chay trampapis Jehová manta karunchawasuman. Y kunan día, tiempo de pandemia, icha ashka amigos rikurimushango. Tumpito taparlarina chay amigos manta parlaspaga, mana recién sinakaikiya yoxen publicación, pregunta de los lectores. Hawarikunapa chay grupospi, hatuchas grupospi kashaspa, sumasta hawarikunanches tiyan. Y imahtinchus, icha chay grupospi, kaman apóstata. Icha chay grupospi, kaman expulsados. Chanta chay grupospi, hatuchas grupospi, mana ya chanchesti imainachus kashan espiritualmente wakin hermanos. Y hawarishagan tompitata ahí internet y cha Facebook o Instagram wajimas chaypi recurimungu unirte tantos mil hermanos unirte predicación por carta. Hermanos tantacoipa huaquichikunapa hatucha grupos asca pero imastinta chaita wakin hermanos ruango imastinta chaikunas mana alinchukama bueno sumasta hawarikuna sahra amigos manta reparakunapa chay grupos pikashaspa mana yachanchechu, sichu chay hermanos punichus o manachus, o estudio. Y chantapis, sichus tantakuipa wakichipun chayga,
Imañata ruangu, piskunaka shangu. Bueno, ocurrisuma tompitata, imaginchus kay cuarentena tiempo. Asha wainuchitos, chayape muspachangu, amigos nios canapa, porque munangu yoxita mana tingucho, munangu waskunao mas chakuita mana tingucho. Imata rosuma, suma yo nios canapa, jauresunche, chay dibujito tía, y ya chakusunche paimanta, ima carga paimanta. Pitas repara con iñacho, pitas carga. Dina. Chay perjabashanche, Siquem. Y Génesis 34:1, Nishan, leamanta nace Jacob, ususin dinaga. Chay yastayo si pascunata, Huaturico, rerga. Y chaypita paita ricorga ebeo amor pachurin Sichem supiyo. Chay yastamanta kurasca usas pata mana munashastin puño y cuspa honranta acarga. Chay runaga chay Siquem kikinchasoman chay runas piskunachis mana rexinchechuy. Amigos por internet, chay mana rexista, runaswan, amigos, mana yachanchechu, amigos rexiscanche, managa, mana yachanchechu, imainachus, mana personalmente rexinchechu. Entonces, chandapis, kunandía mana yorxinchechu wasinche manta, mana icha runason por un mancho. Pero hinapis, sumasta hawari kunanche, mana sahrata ruananche, ruanay kupa. O mana sahrawan chapusa kananche. Dinaga uasin manta yoxe, chay yahtaman rinampa. Mana ya chanchesto imahtinchu zerga. Icha chay amigas, amigas ni. Manachu wasin pitia carga wa sipaskuna. Biblia mana wa sipasmanta parlancho. Entonces, mana ya chanchecho. Icha sapayan sin tecorja. Chaywampis, pega inocentemente. Y chay runa, chay Siquem runaga, cura ka, chay yastamanta. Suma pa hawasqa runa karqa. Chay yastamanta ni suma caballero. Icha chayta gracias chay dibujito manta. Caballero runa. Pero ajinachu karqa. Mana ichari. Chay runaga mana Bibliata ya charcacho, rexercacho, mana chantapis chay runaga Jehová Dios te sirvagacho. Sichus ujuruna Mike alimpa jawas runa chayta ruarja. Y matar ruan mancarga aswan millaipa jawas runa. Kikiyanta kunandía sipaskuna jovencitos. Sichus chay mundo runaswan mas chakuncha anchata mana raxas runaswan sigue palara kushanchega y mapichu surmasuman mana ni sumancho pero sahrayaman usawasunche. Entonces imañata tipasuma kay sahrata suma amigosta mas caspa con relación pi piskunachus alinta ruanancheh patangawancha amigos. Piskunachos metasta churawanche, betel marinapa, construcción man, recursos canaipa, caipachawanche, Biblia tañaurinaipa, caipachawaigu, caipachawanche. Y tú que más pa, alinka, amigosta, ayakuspa. Ajinatas ni manas sapayay, pucho siente kusunche, managa, amigos wanka siente kusunche. Última prueba. Kay correcta munay
munapayay. Y chay dibujito bejabar sonche. Dibujitos recuerden. Imata ruasuman. Imapior masuma man repara cuspa. Wasita munapaya suman. Hatuchas tele. Zantikunas. Auto. Y mana huchacho chay kunas kapuy. Pero chay kunaspi anchata yuaspaya. Chay kunasta munasiaspa. Y cha pisimanta pisi estaban trabajasuman y niña predicación o reunión man pisumancho pisimanta pisi. Chay prioritario kan. Pero chaypis Jehová manta kalunchawasuma. Kolga pisiyasa kastinche. Ichat okurisuman nestani kaita nestani hagaita chaywan recién kapuanka ingresos. Nestani ruaita kaita primero año. Kalunchawasuma Jehová manta. Imapiga tiene kusuman imatar wasuman kaypis kuspa. Pisiyasa kastinche. Y chanta kole munapayaypi anchata yuyancha chayapa y matar la suma. A ver si Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Biblia niwanche. Gracias a dibujito manta. Inicia causa niki chehpi amapuni kolgamanta wanyusa kaichechu. Hasta wampis imachus kapusungiche chaywan kusisqa kayche. Imareguchus Diosqa nerqa mana hayk'aqpis saqir parisqaykichu. Nita hayk'aqpis wischur parisqaykichu nispa. Biblia Jehová Dios chayta promesa qawanchi. Mana hayk'aqpis saqir parisqaykichu. Nita hayk'aqpis wischur parisqaykichu. Chaypi atina kunanche tiyan. Qol munapayaymanta Jehová Dios nesqampi atina kunanche tiyan. Sigue tantakuyman rina, sigue willayman. Chanta imachus pisichiwanche, imachus pisisqa kashanche. Chanta rikhurimonqay, oychat mana necesitanchechu. Wakin kutis icha mana zantita punichu, mana tukuy masniyo punichu. Cananchesta reparanche. Y ari, aska hermanos, tiempo juntas hermanos, chayta reparangu. Tiempo juntas hermanos, kanangupa, maita pisiyachinangu karga imasninta. Mana chay harkanampa, Ari, entonces, kay sahrata tipanche, contento kashaspa. Y más kapuan chaywan kusisqa kashaspa. Ahinamanta mana Jehovamanta karunchak kunanche. Chantapis, hermanos, aska pruebas zikurimonka. Y kunan tukukuy tiempopi, hasta van zikurimonga ujinos manta. Y mataya napawasunche, kay sahrasta atipanapa, kikiyanta, Jehová Dios, palabra. Entonces, repaso hina. Kay sahrata atipaita atitsun mancho. Biblia ni mancha ari ayin kahwan. Y chay ayin kah Jehová manta ham. Chantapis ya chakunche. Sahraga nyau patatas ninche manta ham. Y chay wanyu nehta kunan ahina huchasapa runas kashanche. Wanyuipi zikurimunche. Chantapis ya chakunche. Sichus piyapis son conchesta nanchiwanche chega. Perto nananche tiang son tukuy son manta. Chantapis sahrata sakanapa. Maita kay pachakuna. Bautizan kastinchepis. Unainya Dios te servisanchechi. Mana mokos, ¿no? Mokos ni. Chatos kanapa. Hasta uñanapa. Uñananchepa. Kay pachakuna.
Y Biblia ya na painiwan atikun experiencias wan aska experiencias tiyan. Sahra amigosta sumah yuainiyo ahyananche tiyan. Unan tiempopi aswan importante. Chantapis qole munapayaita atipanapa tukus songoan kusis rekananche imas kapuanche chaywan Jehová Dios está sirvinapa. Ajinamante hermanos, Sahra kahta alguien kahwa atipasunche. May tapuni kusirikunchi chari hermanos ne kay kacha discursos. Jehová Dios ninchesga sumasta wakichipuanchis ka reunión paj y sapa de reuniones paj sumah discursota. Chantapis pache hermano y Rubén sumasta kalpachakungi tukuy entiende na igupaj kay kacha discursos. Pache hermano kay gotuchakoytaga sapa domingo ruaku al 9 de la mañana, tukuy piskunachis primera vez ya igusangichis, minkarisca kangichis, jepan sapa domingo 9 de la mañana ya igunagichis. Vale, jepan datakume ya igunapaj, hermanunchis Jonathan Telles, kay Torremanta, Jawa, Nisca, apaigachanga. Alguien vamos a canguich entonces, que es que cartan tacuininchesman, ya pasta Jehová Dios mantakirisuncha, chaitaki casi en 72, nisianta, Dios para gobierno manta chega carta Willamunani. Takirisunch chaitakita, pantalla pejabasuncha. Alguien vamos a canquichis hermanos ni hermanas ni y es que gastan tacuininchesman con ayachaksunch que 22 y chaganata ni sianta estudios tayanapana bautismo manchayaman kupahne. Imainata yanapasuma, ima yanapawanta yanaparisuman sumata, chaymanta yachaksuncha. Orfasa kasan que chagana Hechos capítulo 2 versículo 38 chaypinin sapo unikicha bautizakuicheh. Sapa ujnikiche bautizakuich. Entonces, para fosta leer y suncha, chanta kanga wakin textos y chanta fotitos kanga y chay montapis parlarimuita tingicha. Toku invitas a kangich parlarimuicha. Callaris un pasa fonota leerispa, ya no paso hermanunches. Jairo. Callarik entonces, Jairito. Sí.
Kay 33 watapi ashkakaris warmis ima Jerusalén manrakanku. Paykunaqa tukuy llaqtasmanta karganku. Sapa uta waq parlayta parlarganku. Maytata ukorkanku wakin judiosta parlayninkupi parlaq uyarispa. Chantapis astawanra ukorganku chay judíos imatachus nisqanmanta chanta apóstol Pedro imastachus paykunaman nisqanmanta. Pedroqa nerqa Jesucristopi creespaya salvakuyta atisqankuta. Chayta paykunaq sonqonkuta chayarqa. Chayrayku nerqanqa. Imatataq ruwasqaykuri nispa. Pedrota paykunata nerqa. Sapawnikiche bautizakuyche nispa. Tapuy párrafo 1 manta. Kay 33 watapi apóstol Pedro imatas wanankutata nerqa ashka runasta. Imatas wanankutata nerqa. Ami Pero también que paikunata ni que tapa ni que bautizar cuiches ni pa como ni Hechos 2:37 y 38. Eso, gracias, Ami. Chayta nerqa dice, una gastawan chaymanta parla sunch. Párrafo 2 tale sunch. Imachus chay diapi pasasqanqa ukunapaqkuni karqa. Imaqtinchus chay diallapi 33,000 runas hinakuni bautizakurqanku. Cristo discípulosninmanta tukurqanku. Ahinamanta Jesuspa kamachisqan juntakuyta qallarirqa. Payqa kamachirqa runasta discípulosninman tukuchinata. Jesuspa kamachisninqa kunankama chayta ruwashayanchikpuni. Hinapis kay tiempopiqa estudiosninchikta mana huk diyallapaqchu bautismoman chayachinchik. Y chay estudianchikqa ashka killaspi chayri watapi mana chayri aswan unaypiraq bautismoman chayanman. Yachanchik hina huk estudiota bautismoman chayachiyqa mana atikuyanchu. Kay yachaqanapi yachakusun imaynatachus estudiosninchikta bautismoman chayanapaq yanapata. Tapuy párrafo 2 manta. Imataqa yachaqanapi yachakus. Una manta parlar eso. Hermana Chanita o Carla. Yachaqanapiqa yachakusun imaynatachus estudianchikta hasta yawparinanpaq yanapasuman porque yachanchik hina mana atikullanchu icha killaspi hina ñawpariman pero noqanchikqa pacienciakuna tiyan. Eso, gracias, Carlita. Rubén. Wakin iglesias ningu chay diayapi hamungu primera vez. Ya bautizakuna itiganis, atingiña, creenguiña nispay, pero chay ñaupa cristianos manta parlaspa, del primer siglo, paykunaqa diayapi arriba bautizakorgan, pero paykunaqa ya Dios man coscaña kargangi, ya Dios te sirve ranguña, solo mana entiende ranguchu y machus Jesús bastante, entonces chayta sumas despa, entonces ya atinguman bautizakuipay. Eso. Chay gucha Jerusalén pica sarang guchare. Suma, chay pi fotito capuans. Chay estuchuray kurimpay, por favor. Chay man parlaremos suma. Kay revista tapam de foto ta kawari ni chavancho. Entonces, si mata kawari sense chay. So, Su esposa y su esposa están estudiando con un joven de la nueva revista de los libros. bien, so, excelente. Chaita escucharé. Entonces, mata que ya gana bien Jackson y mamanta parlar y sunjes. Entienden allá, pues hay fotito manjina.
Hermano Isene. Chay fotito entonces, kay pachakuna tiyan tukuy ninchaq, chay estudios ninchaq yachachinapaq hinamanta bautismoman chayanankupaq. Eso, suma. Chay mozo libro, ¿nicharé? Suma. Subtítulo nishamanchis, gracias fotito man. Yachakusqanman hina kawsanankupa yanapanan. Entonces, más casuman Mateo 28, 19 y 20. Párrafos tale kunankama, chanta leer y suncho. Párrafo 3 tale suncho entonces. Estudiancheqa neras bautizakushaspa Biblia yachachisqanman hina kawsakunan tiyan. Estudianchej yachakusqanman hina kawsakun chayqa rikch'akun Jesuspa kikinchayninmanta sumaq yuyayniyuq runaman. Chay runaqa wasita ruwakunanpaq ukuta ahyaspa ashkata taripanankama. Y imata estudianchejta yanapasunman yachakusqanman hina kawsakunapaq qhipan párrafospi 15 yuyaychaykunata qhawarisun. Vale, ponen mascarina Mateo 28, 19 y 20. Pitas ley curim. Ley poasuna. Isabel ley poaico. Chayrayku rispa tukuylaya runasta yachachisqasniyman kutichimuychej, bautizaspa, tata Diospa sutinpi, wawanpa sutinpi, atininpa sutinpiwan. Yachachimuychej paykunaman imachus noqa kamacharqaykichej chayta. Paykunapis kawsanankupaq, ama qunqaychikchu noqaqa qankunawan tuta p'unchay kasaq. Kay mundo himasnin tukukunankama, nispa nerqa Jesús. Gracias Isabel. Suma hasta ley campuaico. Entonces, que Mateo 28, 19, 20 discanta ley discanche imagina. Y Mateo estudió en Chej, Zuanantian bautismoman chayanam. ¿Sabe? Mateo nisqaman hina ñawpaqtaqa Jehová kamachikunaninta yachanan tiyani y chay imaginataq kawsanan tiyan. Eso. Suma, ¿sabe? Ajinata Zuan, ¿cachai? Imaina kangane, imaina Zuna kangane. Lucas 6, 47, 48 nisqaman hina. Imaina Zunata kanga. Ajinata Zuan, ¿cachai? Norma. Suma Eso, suma y mío, chay prueba celular, sí, no que eso. Hermana y Julia, hablaremos. Ari suma huakichista kangay chay pinisa huasita zuanam usunaga suma calculan tiyan mashkatach necesitan o imestach necesitan chay. Eso, Agina. Gracias, hermana y Julia. Entonces, chaita, chay yuyainio kanga, ¿chale? Pasa fue 4 takuna le suncha. Estudianchejta yanapata bautismo manchayanapa. Imaynata yanaparisunman kaypi piensarin. Chakipi karuta rinanche kan manchayqa icha ñanta risqanche manhina samarisunman. Ajinamanta mana sayk'usunmanchu, nitaq reparasunmanchu ancha karu kasqanta. Bibliamanta yachakuqwanpis kikillanta. Pay Diospaq llaqtanpi ñawparinanpaq pisimanta pisi wakin imasta ruanman chayqa bautismoman chayay facilya kasqanta reparanqa. Estudianchej ñawparinanpaqqa payta yanapasunman wiñay
kusisqa kawsakuy nisqa libropi. Tarea nisqa recuadrowan sapa yachakanata tukuytawan estudianchikwan parlarin. Imaynatachu chay yachakanapi yachakusqan ñawparinanpaq yanapananmanta. Estudianchik imapichus ñawparinanta munanchik chayta waq tareas nisqanman anotaykapusunman. Sapa yachakanata tukuytawanqa estudianchikwan parlarinapuni imastachus pisi tiempo yapi ruananmanta. Imastatachus aswan qhipaman ruananmanta. Apuy párrafo 4 mantani. Imaynatataq estudianchikta yanapasuman bautismoman chayananpaq. Chaypi recuadro kapuanchik, chaymantapis parlarimusun. Hermano René. Estudio entonces bautismoman chayananpaq. Sumaq pacienciawan yachachinanchik tiyan. Por ejemplo, kaypi kikinchay kan si karu yansiturishanchik chayananchik tiyan lugarman. Entonces mana karu tapinapaqa samariricuspa zinchik chari. Entonces sinapaqa ma karu reparanchikchu nita sayk'unchikchu. Hinallataq Bibliaman yachachispapis entonces Diospa llaqtanpi ñawparinanpaq entonces pisimanta pisi wakichina tiyan pay facilta bautismoman chayananpaq, facilta kanata reparanan tiyan pay. Chaypaqtaqri entonces kay yanapa tiyapunchik kunan kay wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa libro. Sapa yachakanata estudiarispaqa entonces tukuyninpi tiyan kay tarea nisqa sutiyuq. Chari entonces chay recuadroman hina noqanchik sapa yachakanapi entonces tapurina tiyan entiendenchik manachu chayman parlarina tiyan. Hinamanta payta sumaqta yuyaycharisun hinamanta bautismoman chayanan. Suma, hermano, gracias. Chaypi fotito kapuan chay recuadromanta. Churaykurinpayku, por favor. Chay recuadromanta parlarisuma entonces. Chay fotito nisqaman hina. Estudianchata yanapana, Dios pa llaqtanpi ñawparinanpaq. Y chay 15 puntos tienen chaypi. Chay mata ruasuman yanaparinapaq. Y chawa manta compartimos Jairo. Plomoya kawakusa. Ahora sí. Bien, súper. Hermana y Domitila hablaremos entonces. Kaypiqa ñaqa qhawasharqanchik huk matrimonio chay jovencituta yachachisharqay. Kunanri haqay tantakuymaña pusayushan pasayguri nispay. Kunan chay tantakuypi ladunpi chukurichishan chay estudianta. Entonces ajinapi pay yanapashan chay pusashanpuni sina chaypi. Ajinata nuqanchik alliwan yanapananchik tiyan. Icha kay na kicharikuqtinqa icha pusarimuna kaq hasta pusarimunapaq ofrecikuq kanchik hamusaq pusasqayki nispay. Kunanpis yaykumunankupi yuyarichinallapuni. Eso, ajina, hermana y Domitila, gracias, suma. Entonces, chayta ruasuman, ¿chale? Pero chaypi 15 puntitos, tío. Chay de cuadropi. Primer puntito tapita, niño. ¿A mí? Ñawparinanpaq imatachu ruwanamanta payman parlarina. Eso. Iscaiga puntito. Marco. Microfonito y Marco. Yanaparina imaynatachus chayta ruwananpi pinsarinanpaq chayta iskaykaji. Eso. 15 acá. Jairo.
Ñawparestenqa allinta ruwasqanta nina. Eso. Kunan kawasu imaynatash chayta ruwana kasqanta. Párrafo 5 laysunchu. Gracias, Jotito Manta. Estudianchekta yanapana kawsayninta cambiananpaq. Jesusqa qapaq runata nerqa tukuy imasnita vendenanta. Mana chayta ruayta atinanta yachaspapis. Chaytataq nerqa payta munakusqanrayku. Wakin kutisqa estudianchekta yachakusqanman hina ruananta niyta manchachikusunman. Niraq wakichisqachu kashasqanta yuyasqanchikrayku. Runasqa mana allintachu atiyankuchu ñawpa kawsayninkuta saqapuyta. Diospa qosqan mosuq kawsaywantaq achayikuyta. Hinapis estudianchekwan imapichus cambiananmanta parlarisun chayqa ichapis cambian kapacha. Ajinamantaqa rikuchisun payta yanapayta munasqanchekta. Mascarina Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Peter Leri Pasuma. Peter Leri Paiko. Jesus ñanta rishaqtintaq runa usqayata hamuspa ñawpaqrinman qonqorikukorqa tapurqataq. K'acha yachachiqniyy. Imatataq ruwanay tiyan wiñay kawsayta hap'inaypaqri nispa. Jesus taq kutichirqa. Imaraykutaq k'acha niwankiri? Dios yak'achaqa. Qanqa kay kamachisqata yachanki ichari? Ama runata wañuchinkichu, ama qhenchachakunkichu, ama suwakunkichu, ama yuya testigomanta sayankichu, ama pitapis ch'awqiyankichu. Tataykita, mamaykitawan hatunpa hawanki nispa. Chay runataq nerqa, yachachiqniy, chay tukuy imastaqa wawa kasqaymanta pacha hunt'ani nispa. Jesus taq munakuywan hawarispa nerqa. Imatawanraq ruwanayki tiyan. Tukuy imasniykita vendemuspa, waqchasman chay qolqeta qopuy. Ajinamanta cielopi may kapuyniyuq kanki. Chanta qhipayta hamuy nispa. Chay runataq chayta uyarispa yakikorqa. May putisqataq riporqa. Mayhina qhapaq kasqanrayku. Gracias, Peter. Sumasta leer Paiko. Tapo ininka y versículos taleriskanchikman hina. Imata ruwanantata Jesús qhapas runaman nerqa chanta imaraykuta. Hermana Anita o Carla. Ali Jesús nergaiche qhapas runanta tukuy kapusqanta vendepunanta y waqchasman gopunanta. Aunque pay yacharqa que chayqa qhapas runapaqa mana atikullanchu y chaytata Jesús warqa imaraykuchus payta munakurqa Eso. Ajina. Suma. Chay qhapas runari cambiayta tillarqachu. Hermana y Francisquita. Payqa mana cambiayachirqachu porque chay Jesús nisqamanta chay tupimas nikikaqta bendispa poderisman quprimaqta yakikurqa mana munarqachu kasi pay chay procedimiento. Eso, ajina, suma. Gracias, hermana y Francisca. Imaynata kunan estudianchekta yanapasuma. Hawarisum párrafo 6. Estudianchektaqa tapurinapuni yachakushasqanmanta imatachus yuyasqanta. Ajinamanta yachasun imatachus entiendesqanta, imatachus creesqantapis. Sapa kuti chayta
ruasun chayqa imastachus pay mana hap'ikuyta atiyanchu chay imasmanta parlariyta atiyasun. Wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa libropiqa estudianchik imatachus yuyasqanta yachanapaq achka tapuykuna tiyan. Tawa yachakanapi Jehová Dios kusikunmanchu sutinta ukariptinchik nisqa tapuy rikurin. Hisk'un yachakanapitaq imastataq Diosman willakuyta munawaq chayri imastataq paymanta mañakuyta munawaq nisqa tapuykuna rikurin. Estudianchikqa wakin tapuykunaman kutichinapaq icha pensarinanraq kanqa chaypaqtaq yanapasunman ima yachakanatachus estudiashasqanchik. Chaypi recurre textosmanta, fotosmanta, dibujosmanta ima parlarispa. Tapuy párrafo 6 pa. Imaraykutaq estudianchikta tapurina puni tiyan. Hermana Alejandrina. O sea, estudio tapurina puni ningi matachu yachakusqanta imatachu yuyasqantapsi. Ajinamanta yachasun imatachus entiendesqanta imapichus creesqantapsi. Eso. Entonces, yachanapaq tapurina, ¿entiendes? Chayta yachaytawan imatas ruwasun, tapuritawan imatas ruwasun. Imatani llamanchik chay párrafo tukukuyninpi kashan. Tapurinchikña, yachanchikña, imatachu entendesha, imatachu yuyasha. Hermano Vicente. Ya, chaymanta tapurisunman, Jehová Dios kusikunmanchu sutinta uqariptinchik chayta, chaymanta uqta tapurillasunmanta imastataq Diosmanta willakuyta munawaq chay tapurillasunmanta. Kinsapi imastataq paymanta mañakuyta munawaq. Entonces chay estudianchikta allinata tapurisunman ichash payqa piensariqtintaq arichayta niwaqtintaq astawan yanaparisunman. Eso. Peter. Ari, entonces, estudianchik tapuriptinchik, ajina mana dibujitos, mana fotitos o textomanta cheri. A veces pensar en una instituta cheri. Y dibujitos de jorechtin o textos manta sutrita leerichinchi chayqa, chay rato pacha kutichimuytatin imatapu instituta ruwaqtin chaypis. Eso. Ajina. Entonces, chay yanapaswan, yanapachikusun, ¿entiendes? Suma, párrafo 7 kuna leesunchik. Estudianchik imatachus ruwananta sutrita yachaña chayqa chayta ruwananpaq waq hermanospaq kawsayninkumanta willarisunman. Mana reunionesman riyta atishanchu chayqa Jehová Diosqa noqamanta yakikun nisqa videota rikuchisunman. Chaytaq kashan wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa libro 14 yachakananpi. Astawan yachakunaykipaq nisqa recuadropi. Chay libro wakin yachakanasnipiqa chay hina experiencias kashan. Astawan yachakuna nisqa recuadropi chayri astawan yachakunaykipaq nisqa recuadropi. Chantapis estudianchiktaqa ama waqkunawan kikinchaspa ninachu. Pay atin chayqa kallpis atin nispa. Astawanpis chaytaqa pay reparakunan tiyan. Chantapis estudianchikman sutincharisuna. Chay videomanta hermanota chayri hermanata imachus Biblia nisqan hina kawsakunanpaq yanapasqanta. Ichapis nisunman ima textochus yanapasqanta chayri imatachus ruwasqanta. Atikusqanman hinata
Nisunman imaynatachus Jehová chay videomanta hermanota. Chayri hermanata yanapasqanta. Apoy párrafo 7 manta. Imaraykuta estudianchejman willarina hermanospa kawsayninkumanta. Imarayku willarina. O imarayku willarisuma. Familia Ledesma. Experiencia hermanos manta y estudio man maitapuni kalpachaman y chapis okurikuma sechus kay hermanos roya atinchayga kiklantat paiswan ajinamanta experiencias ga maitapuni pillatapis kalpacharinman. Ajina. Entonces, chaita ruaspa y matata manas ruananchechu tío. Y chapanta y suman chaypicha, ¿no? Hermano y René. Ari chay estudianchej entonces kita reparan tiang imach kausaynimpis ruananta, ima cambios techos ruanan kasqanta. Chay paqtari chay regus chay video recording experiencias niyo hermanos manta. O waj hermanos ninchej mantash parlaris paimanga. Mana paita kikinchanachu cambianam. Chay hermano cambian gams kikintas ruawaj, mana chayta ninachu. Sino que más bien chay hermanos imach yanaparga paigunat ima textos yanaparga. Pausayninkupi paiguna cambianankup. Chayta willarina, chayman parlarina. Entonces ya chay estudianchej cuenta gokonga, entonces chay experiencia mejinaga imach yanapar chay hermanos ta. Entonces paipis kausaynimpi cambianampa. Sutita yachanga. Eso. Chaymanta cuida con entonces. Charemana que quinchar pachana. Entonces mal siente conga, no ganchespis. Pai munanchis separanat. Sapamanta. ¿Chanem? Pasa fochota con la suncho. Estudianchejta yanapana Jehová tamunakunampa. Chaypaqta Jehová k'achakasqanmanta paywan parlarinapuni. Estudianchejqa yachanantiyan Jehováqa kusikuyniyuq Dios kasqanta. Payta munakuqkunatataq yanapasqanta. Chantapis estudianchejmanqa nina yachakusqanman hina kawsakuqtin allin rinanta. Chaytapunitaq Jehová paypaq munasqanta. Estudianchejqa Jehová Diosta astawan munakusqanman hina kawsayninta cambianapaq kalpachakunqa. Apoy párrafo 8 manta. Imaynata estudianchejta yanapasuman Jehová tamunakunampa. Imaynata yanapasuman. Familia Ledesma. Gladys. Ari ichapis estudianchejma noganchejma ita parlarisuma Jehová Dios manta y chanta Jehová Dios manta willarisuma Jehová may munakuyniyuq kasqanta chanta paypaq munasqanta ruwanqa chayqa Jehová Dios yanapanqapuni. Y ajinata may sumaqta Jehová Dios manta estudianchejma willarisunchuk chayqa pay astawan cambiostas ruwaymunanqa y ajinamantataq kay pachakunqa Jehová Dios paq munaynintas ruwananpaq. Eso, suma. Gracias, Gladys. Entonces, pitata manchachikunan tiyan estudianche. Y chaves en chaypi urmalla sumanta, ¿chale? Hermana Evita, micrófono aquí, happy, escuchen. Chay azulito tañetim. Ahora sí, parlaré mi parlaré. Yana paña sulimanta estudianchejtaqa
Jehová may munakuyniyuq kasqanta payta munakusqanta munantaq pay yachananta paymanta y riqsinanta astawan. Imata ruwaspa riqsinan tiyan Bibliata leespa ajinata animasunchis chayqa payqa astawan pay munanqa riqsita tatanchik Jehovata y munakuyta. Eso, gracias, hermana Evita. Suma hasta su tinchamun. Eso. Pita ya paigurima, pita experiencia, estudios ni. Pita tamanchachi con estudiantes. Uchachay por mañas humanta, ¿chale? Mana walker wachikuncho, ma prepara kuncho, clasemba. Pero kai bichaita ni chavanchi, ¿chale? Hasta munakuna, manchachikuna tiyan pitata. Y pita mana manchachikuna chutiyan. Hermana y Francisca. Pa estudiar en eso es simple, no hay Jehová Dios en cierta forma manchikuna pai pues canta con jole wow es que pai estaba pai que manchikuna chiquian es pai ya son. Eso, suma hermana y Francisca. Agina. Entonces, icha estudio inche no galanchi esta mancha chico asuma, pero mana chaitacho ni chanche. Entonces, alinta ya chachispa, alinta sutinchas pendiente chispa, chaita reparachuma estudio inche. ¿Entiende? Agina. Suma. Chaitas wasuma, yana panapa estudios ninche, about suma manchanen kupa. Kuna wahi matawan wala sumanta. Subtítulo ne, hermanosta rexichinane. Imainata chaitas wasuma. Párrafo 9 taleas. Estudiancheqa bautismo manchayanapaq ashka imasta sakenan kan wakin estudios nincheqa Jesuspa kikinchaynimanta qapas runa hina icha wakin imasninkuta sagananku kanqa. Icha wakinqa trabajonkuta sakepunanku kanqa. Diospa cheknisqan imaswan chakrusqa kasqanrayku. Wakintaq icha amigosninkuta sakepunanku kanga. Wakintaqti icha sapayanku ripurenqanku familiares ninku Jehová testigos ninta mana allinpachu kawasqankurayku. Jesusqa nerqa wakin runas mana chay imasta sakayta atinankuta. Hinapis niyarqata payta qatiqkunata Jehová Dios llaqtanpi k'acha familiawan bendecinanta. Estudianchekta yanapana chay hina suma familiata Jehová llaqtanpi tarinanpaq. Mascarina Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Loida leeripuaico. Jesús nerga, chegatapuni nikichik. Pichus nogarayku hinayata suma huyaykunarayku wasinta, hermanos ninta, hermanas ninta, mamanta, tatanta, wawas ninta, haypas nintapis taqinchayqa, kay tiempopi pachak hinastawanraq hap'inqa. Wasista, hermanosta, hermanasta, mamasta, wawasta, haypasta ima, katikachasqa kaspapis. Kamuq tiempopita wiñay kawsayta hap'inqa. Gracias, Loida. Suma hasta leer y tapo y versículo hasta leer y imagina. Y mata yacha, y mata yachaita estudio en chata yanapananta, bautismo manchana. Y mata yanapan. Hermana y Marta Fernández, hablaremos. Bueno, estudio chista yanapanapa, sumasta de para China casa, porque chusca experiencia o ima parlaris paga. Tata Dios ta katinapa sakena kasan costumbres y wakenka costumbre kutian comadres warakunku wakin takri trabajan kupi Dios pa cheknis kan
wan masichasqa kanku, entonces nisunman hina ichas wakinqa kuka bendesanku, wakinqa q'uwas bendesanku, wakinqa ipa ima nasta cumpleañospaq bendesanku. Entonces chaykunamanta t'aqaytaqa mana faciliachu kanqa. Chayraykutaq nin yachachina kasanqa wakunankuta Señor Jesucristunchista tatanchis Jehovata qatinankupaqqa chaykunasmanta karunchakunankuta chaytaqri mana fácil kanqa, pero yanapayninchikwan Tata Dios hatun sonqota churaqtinchis achawan reparachiktinchisqa yachakunqaku Jehová Dios sirvisqapiqa sumaq bendicionta hap'inanchista. Entonces chayman sonqonman chana tiyan chaypaqtaq kallpachakuna tiyan. Eso, gracias hermana Marta. Sumasta kutichamunki. Chayta ruwaqtinku, saqepuktingu chaytukuy Dios chejnisqa nimasta, ¿chale? Sapitankuchu quedakunqa? Imatani chawanchis Marcos 10, 29, 30. Imatani warganchis. Leer ganche hina. ¿Jael? Jesús prometerga que ajina sacrificio hasta ruastingo, Jehová ashtata bendecinanta y hasta wampis ukacha familia wan bendecinanta. Eso. Hasta hermano está resengan. ¿Chale? Hermanita está. Suma. Pasa foto esta con el lesunch. Estudió en Che Juan, suma amigos car. Paita imainachus kashascanta tapurina puni. Ajinamanta rikuchisun yanapari tapuni munascan che. Chaymanta parlaspa Mexicopi tiaco Germano Manuel ni. Biblia manta yachachiwa Germano ka nera estudiaita kayarishastiku imainachus kashascaita tapuriwa puni. Ajinamanta mana paita manchachikoch kar. Manaka imatapis uyariyah kar. Paiga yanapaita puni munawarka. Listo. Tapuy pasa fodies manta y matata hermano Manuel niskamanta yachacunche. Isabel. Kay hermano Chek Manuel ni Biblia manta yachakushaftin. Paitaka tapuripuni hermano imainachus kashaskantai. Y paitak mana manchikucho y willari imainachus kashaskantai. Y repararka yanapaita puni munaskantai. Sichuh ñuqanchik estudios ninchikta kikinta ruwasunchik tapurisunchik imaynachus kashasqanta chayqa paykuna ñuqanchikpi astawan confianqanku y reparanqankutaq yanapaytapuni munasqanchikta. Eso, Agina Isabel, gracias. Para Fonseca con el lesunch. Estudió en Che Juan, Karinapa tiempo chakuna. Imainatachus Jesús pisiachichiskas ninguan kanankupa tiempo chaco ajinata. Estudió en Che yachakuskan manjina causaininta cambiasan checa wasinche man wahyarisunman tesituta tomarinapa chairi mikunapa manachairi broadcastinta kabarinapa. Paiga maita agradecerku wasun hasta wanka feriado diaspi wahyarikostinchi y chapis paika chay diaspi sapaya kasan Uganda suyupi tiaco casi web su tío Germano ni Jehovataka maita yachakorgani bibliamanta yachachiwa hermanoan carisma pay bibliamanta yachachiwahtin ima reparargani Jehovaka kamachisninta maita munakuskanta. Paikunata may kusisqa kasqankuta. Noqapis paikuna hina kayta munarqani. Tapuy pasa Fonsemanta imaynata estudiancheta yanapanman paywan kusqa karinapaq tiempo chakusqancha. Imaynata yanaparinqa. Hermana Evita parlarimun.
Parlarim, apiscaña. Estudian hasta no ganchas pochacos pa wasinchahma o paywan mikurita munaspa feriadupi wajyarikunchik chayqa paykunawan parlarinchak imastachus entiendesqanta Jehová munakunchik payta manachus tukuy imata parlarispa cosas espirituales mantaqa astawan payta reparachisunchak Jehová munakusqanta yanapayta munasqanchiktapuni y chaypaqtaq astawan kallpachakuna tiyan maykusisqa kananpaq ñawpaqñamampuni rinanpaq. Eso, gracias, hermana Evita. Suma. Hermana Domitila. Chanta kaypuk yachakunishan Jehová mantaqa mayta yachakurqani Biblia manta yachachiwaq hermanuwan karikuspa. Pay Biblia manta yachachiwaqtin ima ripararqani Jehováqa kamachisninta mayta munakusqanta. Paykunataq may kusisqa kasqankuta nuqapis paykuna hina kayta munani nirqay. Entonces, ahina ruwaqtinchik paykuna kusisqa sientikunqanku paykunapis entonces nuqanchik hina kusisqa kayta munanqanku. Gracias, hermana Domitila. Pasa fotoseta con la de Sunch. Estudion Checkman sapa kuti wak hermanota pusan. Wakin kutisqa y chayu yasunman aswan fácil kasqanta estudion Checkman sapayanchik rinanchik chayri wakin hermano ya wampuni rinanchik. Wakin kutisqa yuyasunman chayta ruay alliyan kasqanta. Hinapis estudion Checkman wak hermanosta pusasun chayqa payta astawan yanapasun. Hermano Dimitri Moldavia suyupi tiakun. Paynin, Biblia manta yachachiwaq hermano waq hermanosta pusamusqanqa mayta yanapawarqa. Imaptinchu sapa hermanoqa estudiashaqtiyku waq hinitamanta sut'ichariwaq. Chaytaq reparachiwarqa yachakusqayqa waq imaspipis yanapayta atiwasqanta. Chantapis mana anchata manchachikorqanqanichu ñawpaq kutipi reunionman rispa. Imaptinchu sasqa hermanosta hermanasta ima reqsirqaniña nispa. Apuy pasa foto semanta. Y maraykutaq estudios ninchekman waq hermanosta pusananchik tiyan. Hermana Marta Fernández. Bueno, kayqa mahpuni, por ejemplo, ichari asuma no ganchu hermana llawan visitas riscanchis, entonces ya estudió chay iskayllata asum, pero mana chayqa cosachu kasqa más bien ga apana waj hermanasta rexichina y chay hermanasta y chay kasninchikman aswanta yapayruriman hinamantañata. Entonces chaytaqri reparakunman sumaq yachachiwan paykunata yachachisqanchik. Chantapisqa masichakuyta reparallanqataq porque pusasanchis wakin hermanosta y paykunata munakuywan parlapayasan y chayri manchayta yanapanqa reunionman riqspaqa mana manchachikunqachu porque chusqa reqsinña chay wakin hermanitusta entonces payqa napaykuyta o saludayta atenqa y kusiwan mana manchikuywanchu. Eso, hermana Marta, Gina. Chay allin entonces pusananchik. Chay fotito capaz, churaykunin por favor. Chay fotituta. Y mata chay hermanitos wasqa. Qallaripi qawarqan chay fotollatapi chay. Y mata wasqa. Mata qhawashanchis. Soy.
El hermanito no siempre iba con su esposa, sino con otros hermanos y con otros para que puedan estudiar, no siempre esposa, sino con otros hermanos. Bien, excelente. Eso podemos hacer. Chaita Zuari Suma Chari. Jairo. Ari kai foto hina hermano wa jovewan estudiashan y señoran acompañashani hinapis wa kutispita wa hermanos manta estudian man acompaña chico ni chaita roasun manchaipa paiga estudian reuniones mantai rita mana mancha chico cacho. Eso, Yanapanca, ¿viste? Suma. Gracias, Fotito Manda. Pasa foto receta con una ley suncho. Estudió en Chesta Yanapana reuniones mantrinan. Jehová kamachiwanchi paita yuyaychana wanchepa tantakunan chehtapuni. Chantapis hermanos Juan, hermanas Juanca, familia chejina canco. Hermanos Ninche Juan, reuniones pi cusca caica, wasi pi cusca mikuriku hina. Chairaiku estudió en Chesta, reuniones manrinanpa, yanapaspaca, bautismo manchayanapa, yanapasanche. Hinapis Icha estudió en Cheja, reuniones manrita mana atiyancacho, hinakatin, imainata, wiñaipa, kusiska kausakuy, niska librowan estudió en Chesta, yanapasunman, chaita, kepan parrafopi kawarita. Pasa foto semana tapo y maraikuta estudió en Chesta, reuniones manzinampa, Yanaparinan Chestia. Y mata razón. Margot. Hebreos 10, 24, 25, ni que va Dios kamacherga, kamachita pon, ¿no? Tukuita, ni que Santa Kunanche sian tastawa, y aquí nací duanco, Michael Pacharla Kanga, astawan sumas ánimo japinco. Eso es como cae kamachita, que va Dios, entonces que está estudios kawanantes, que Jehová Dios cae, y Jehová Dios da eso es lo que quiere Jehová. Entonces, mana chayacho, sino también paega su más estudios kawanko, que mana sapitaya kasan, sino hasta hermanos, hasta familia, ¿sí? Así la manta, mana sapitaya. Eso, suma, Margot, gracias. Párrafo 14 con la ley suncho. Estudió en reuniones manrita munanampa calpacharina. Wiñaypa kusiska kausakuy nisqa libros 10 yachakanawan. Mira kay libro tukushaspa kashaptin wakin experienciayo hermanosta nerganku 10 yachakanata estudios ninkuwan estudianankuta. Paikunata nerganku. Estudio ninkuta maita yanapashasqanta reuniones manrinankupa. Hinapis mana 10 yachaqanamandajkunichu yachana tien estudio chikta reuniones man wahyarinapa. Manaka qayarimanta wahyarina. Chantapi sapa estudioqa wahina yakiniyo. Chayrayku reparana imapichu sapa estudio yanapata necesitas kanta. Chaymanta hinata yanaparina. Estudió en Chej manara reuniones man risanchu chaypa ama yakikunachu. Manaka paiwan paciencia kuna wahyarinayapunita. Tapo y párrafo 14 mantane. Y mainatata estudió en Chesta, Yanapasuma, reuniones manzinampa. Y mainata Yanapasuma. Hermana Evita, hablaremos.
Micrófono aquí tapi kuchim ya azulito tanyitim. Bueno, estudianta y alvarisuma alza castracho animatian reinesman zampa. Sino ñapajmanta pachi yacha kuslan gallamanta pacha animana tian reunión nigu tian tal hora ruakun munawak chuzita dirisunman o jamui nispa wahyarisun afinaman estudiante que uyaywan sigue estudiallankapuni dia son con cariconga maypicha estudia chichaypa paymi muchakishninwan uniones manzita tenga tukuyungo. Eso, gracias hermana Evita. Suma, ajina, suma. Pero estudios ninche, Marquito. Chataps kayamanta kay ñapa chay fotitupi kawsharganchik chay último fotitupi ga rikuchishan kay video tay antakuymanta chay estudium imaynachus chay tantakuy ruakun imaynatachus participanapaqpis ruanku chayta yachananpa kay estudiosman chayta rikuchisunman chay ajinamanta yanapaytapas atillasuman. Gracias, Marcos. Suma, Ari, ajina. Pero estudios ninche, no ganchen a tumpata manchikulangutari. ¿Echaré? Y matas wasoma. Subtítulo ni mana manchachikunangupa yanapanani. Párrafo 15 le suncha. Micrófono y quita, Jairo. Bibliata estudiaita callarishaspaqa ichano canchejpis Jehová testigon kaita manchachikorganchik chantapis icha yuyarganchik mihayk'aq wasimanta wasi predicas rita atinanchikta chayri icha manchachikorganchik familianchik amigosninchik ima churanakunawanchikta chayrayku estudianchik imaynachus kashasqanta entiendenchik. Jesús nerqa wakin runas chayta imasta manchachikunankuta. Hinapis payqa yachachisqasninta kalpacharqa Jehovata sirvinayankupaqpuni. Imaynata Jesús yachachisqasninta mana manchachikunankupaq yanaparqa? Imaynata noqanchikpis payhina ruasunman? Chayta qhepan párrafospi qhawarisun. Tapo y párrafo 15 manta, y más tarde estudió en Manchachicón. Isabel. Tal como ñuqanchikhina ñuqanchikpis bibliata yachakushaspa manchachikuqkanchikhi nitaq yuyaqchu kanchik wasimanta wasi predicaq rita o chayri manchikuqkanchik familiares ninchik imatachus ninankuta y chantapis manchachikuqkanchik nisunman reunionesman riytapis kikillantaq estudios ninchikwanpis kanman y chaytataq ñuqanchik entiendenchik pero hinapis nisunman Jehová yanapankapuni paykunata y chaywan kallpacharinapuni tiyan. Eso, suma, Isabel. Y más tarde lo asumen, jabas un párrafo 16. 16 está leer pues. Estudianchikta pisimanta pisi yachachina yachakuskanta waqkunaman willarinanpaq. Jesusqa yachachisqasninta predicamunankupa kacharqa ichapis paykunaqa chayta ruayta manchachikorganku. Hinapis Jesusqa paykunata yanaparqa maymanchus rinankuta nispa. Chanta imatachus willanankuta nispa. Imaynata Jesús hina ruasunman? Estudianchikta predicananpaq yanaparispa. Chaypaqa ichapis tapurisunman. Bibliapi kayta yachakusqayki
pillapis resisqaynikimanta yanapanmanchu nispa. Chanta yanaparisunman imaynatachus chayta sutincharinapaq. Wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa libropega wakin runas ninku. Chanta icha wakin tapusonqanku nisqa recuadros tiyan. Atikusqanman hinata chay recuadroswan yanapachikusunman estudianchikwan ensayanapaq. Ensayashaspaqa yanaparina ima tapuymanpis bibliawanpuni k'acha simiwanta kutichiyta yanapanapaq. Tapuy párrafo 16 mantanin. Imaynata estudianchikta yanapasuman Bibliapi imatachus yachakushasqanta waqkunaman willarina. Imaynata yanaparisunman. Imaynata Jesús ruwara. Chayllata kaypi nishawancha ruwananchikta icharin. Jael. Jesús predicanankupas kachastin discípulos ninman nerga maymanchus rinankuta y chantapis imatachus ninankuta. Entonces no ganchepis kikian Jesús hina ruasuman estudianchesta yanaparisuman pimanchus parlananta y wakichikunampas yanaparisuman hina sencillo kanampas ya hinamanta paiga aswan confianza yo paipis willarenga waskunama. Eso. Chay estudiantes ruasuman. Suma Jael, gracias. Párrafo 17 tal sunchu. Estudianchesta yanapana Jehová pi confianapa. Jesús yachachisqas ninman nerqa. Jehová paykunanta munakusqanta yanapanantata. Estudios ninchikman nina paytapis Jehová yanapanayantata. Chantapis payta yanaparina Jehová Diospi confianampa. Chaytata paywan kushka orakushaspa Jehová manta mañapusunman imapicha kalpachakushan chaypi yanaparinanta. Hermanonchik Francisek manta parlarina. Payga Polonia suyupi tiyaku. Ninta. Biblia manta yachachiwaq hermanoqa noqawan kushka orakushaspa. Imapicha kalpachakusharqan. Chaypi Dios yanaparinawanta mañapuwa. Jehová payta uyarepa. Chayrayku noqapis mañakuyta qallarirqani. Jehová noqatapis uyarillawarqata. Imastinchus reunionesman, asambleaman ima rinaypaq mozos trabajoyoqpi permisota mañakoqpi qallawarqanku mismo. Mascarina Mateo, capítulo 10, versículos 19 y 20. Chantawahta leeripasoman, capítulo 10, versículos 29 al 31. Iskay lectores tamunans. Norma leeripasum 10, 19 y 20, 29 al 31, familia Ledesma. Callarico y Norma. Kamachijkunaman apasuqtiykichikqa ama llakikuychikchu imaynatachus paranaykichikmantaqa. Chayri icha imatachus ninaykichikmanta. Chay rato pacha Dios yuyaychasunqanchik imaynatachus paranaykichikta. Mana qankunallachu parlankichik, mana chayqa tataykichik atinninwan yanapasunqachik paranaykichik. Iskay p'esqetusqa pisi valorniyo qolqellapi vendekun ichari chaywanpis niuq p'esqetullapis pampaman urmanchu mana tatakichikpaq yachanantaqa umaykichikmanta chukchasniykichikpis
tukuyninku yupasqa kashanku. Chayrayku ama manchachikuychaychu. Qankunaqa ashka p'isqikusmantapis astawanraq valenkichu. Gracias, Gladys. Entonces, que hay versículos leeris cancha imagina, imainata estudio en cheta yana pasuma, Jehová Dios que confía en Ancupa, o atiende con Ancupa, que hay versículos. Imainata sutrin charizun. Ami. Estudiando en Texas, como en Mateo 29:31, normalmente aleja más de 2 gobiernos, ¿sabes? Entonces, esta ya no estaba antes, estudiante más, y ahora escuchas que va mal. Como cada manito, Francis, Manta, dice, Biblia Manta, ya te escribo, hermano, está no cada que trae manito, busca ahora, ya está, ¿sabes? Entonces, ya no estaba antes, hermano. Eso, a mi suma. Entonces, chaita roba suma, ¿chale? Margot. Ahí, por ejemplo, Tata estudió y necesitan más faltan, por ejemplo, metas algunas tienen. Quizá manos sin cuidar a cambiar man dinanco o ya trabajo mana tarenganco y más ya quisiera. Entonces, como cae versículos ini, no ganche la pananche sian confianampa, yoga, y más ya quisiera. Por ejemplo, como hermanita, como cae pininku, cae hermanito, cae estudio con su maestro y ora culpa. Y aquí la manta, su masta, entiende que Jehová Dios, una, alguien que nampa. Entonces, Chaita, estudiante, acá estudios lo hace, como su maestro dice, ¿no? A confiar en Jehová y le ha pedido lo que él también. Eso, gracias, Margot. Chaita roba suma, ¿chale? Párrafo 18, con la 18. Jehová maita munakun Biblia manta yachakokunata. Chantapis paiqa allinpa kawan paimanta runasman yachachinapaq kalpachakusqanchik. Chayraykuta maita munakuwanchik. Hinapis nipiman Bibliamanta yachachishanchikchu chayqa waq hermanosta estudios ninkuman acompañasun. Ajinamanta estudiosta yanapasunman bautismoman chayanankupa. Gracias, Jairo, leerik más kaikumanta. Párrafo 18, pastapuinin, imainata Jehová kawan paimanta runasman yachachinapaq kalpachakusqanchik. Hermananchis, Carla o Anita. Dicha hermano estaba alguien para kawan, chantapis monakullanta, y sichus no ganchimana estudiantes kapuan chayqa mallakikunachi astawanqa waq hermanos mañana parisuma, así acompañarisuma estudios ninguma, ajinamanta chay estudio tayanapasuma hasta bautizos manchayananguma ahí. Eso, gracias, Carlita. Suma, eso, chaymasta roba suma, chale. Kunan kaipita yachakurqanchis chayta. Yuyarikunapaq kinsa tapuykunita kapuanchis sumaqta kutichimusun imatachus yachakurqanchis kunan paqarin chaymanta. Ñawpaq kaq tapuynin imaynata estudianchikta yanapasuma yachakusqanman hina kawsakunanpaq. Imaynata yanapasuma. Y más manta parlarisuma. Margot. Yanapanampa, que estudió paikuna mana kawanampu, que escribía más se va más y curva.
como que hay dibujito, ¿no? Caguanche, que por ejemplo viajan culta, que necesitan culta marinampa. Entonces, por ejemplo, tamarinampa hacían meta, meta churancuy, y si manta piti se yanampa acá lugar. Los estudiantes estudios para la noche hacían meta, que primero ñaupa se ya dinampa tanta cuisna para que pueda ir a la reunión, tanta confianza para que va mañana culta, así que si manta piti. Entonces hay meta acá tanampa, más allá en la palanca y ruanco, más le tenemos que felicitar así nada, más allá para Eso, chaita ronas, tío. Es que acá está, pues, imagínate, estudio en cheta, ya no pasó más, o a hermanos, está rexinampa. Norma. Ari, esa pa estudio ta, pusari suma wah hermana ta ahna pizexima, chay manta igual wah hari kusuma wasinchihma, ahna feriados pijina y reuniones. Gracias, Norma. Suma. 15 carne, imagínate, estudio en cheta, ya no pasó más, mana manchichikunampa. ¿A mí? Como asamblea de Ujio Cayamanita, estudio en se sentía muy triste, y como dicen, que la ley dice ya 41 de viernes, dice que no tengamos ni hermana mantequilla, y ha ayudado a entendernos que lo vale, va a agarrar con su mano derecha y no le va a quitarlo, y eso que confíen que va a estudio no va a ayudar. Gracias, Ami. Eso chaita razón, manchare. Ajina manta, kaya chagano nerga ajina. Estudios tayanapana, bautismoman, chayanan kupay. Chaypa yana pasuncha, manchare. Suma, tuku y calpachak suman. Aunque cae libro más que gracho que chuapi, pero español bajawai kusuman, manchare. Caña español. Suma, entonces, gracias. Tuku nigicheta, sumata kutichimuranich, kapam por chikulecha. Pone. 60 taquita taquirisunche, chaypini shawanche, salva kunanchepa, huillanane. Taquita tuxcanistan, hermanunchis, Rubén, ukmañakuita ropuasunchis. Pantalla pichay taquita jabasunch.
Jehová Dios, Cacha Dios, Cata Tataigo, Mai Munasca Kangi, Mai Chantabis Mai Tarese Kuyu Kai Tantakuy Picaspa, Kai Pachawas Manta. Chantapis Mayakuigo Kai Tukuya Chacus Haigo, Tasongoigo, Hapenaigopa. Ahinamanta, Kasukunaigupa, Canta Kusirchinaigupa. Chantabis Mayakuigo, Piscunachos, hermanos, Tuku Imaimana, Yaki Kunapi Kashangu, Paikunapa Mayakuigo, Kai Paigita. Chantapis Huchas Nigomanta, perdón Mayakuigo, y Kai oración ta, Uawagi Jesucristo Timpichaya Chimuigo. Amén. Gracias, Rubén. Jonathan. Tapos un gango y mayor tapos que te chimun que Rubén ya.